Dom nilitum APHLC women being hinpen akrangsi news aferang kitumhan lada anang kihumri report churupik ando apen kurwang kipajerlo ini nilitum la resmit mane kidoke lalo nilitum sang pirita kram sapi labang sosong nong ke claim hut kedo ahut alang li aku puthot nilitum pini ladak sangpi kakurong pipi fansi bangsor puke pini pen pe kontang no la pen alang li Japon pa mika po pusi alang li pan ningchit kilo la pen ke alang li pek serabang ki asini li tum pini ladak ke chetong ke 26 ta constituency sini li tum chetong no sita me 26 ta constituency chetong sita me konani ham na amri konani chinthong biasa so ke lubing bang matidi dam edlo la sini tum dak doan sita me ini ako nang tum la media teng no paching dun lo ini penke nilitum la hello nilitum bimen tumhan kicap konsia bang lo apen alang li niwet kalilo nilitum sita me doan abian sita me nilitum dak cera prapek ten nilitum kam klempo lalo kasi alang li ahut ke nilitum nonoson dam phun bang phun pen size ta me klem long le un anpen ke klem ji pusita me nono bang ke nilitum ke klem ji phan bang ke dam phun bang phun po kasi un anpen ke nilitum bimena hin pen sita me nilitum asar jai kathar sar nang ke Japon asongonong ke nilitum arzak dun tip pen se nilitum klempo lalo kita kam sapia la ka kulo bibi phana aku kepek kom nalitum po amsi ka kepek la pen ning kithe kepek la mo pa alang li phan kepek je the the laling alang li phan je thelo he sita me alang li na ke klempon na Japon bang ke alang li bang chok che dalo kasi non e khong abang ke alang li pen akaprek non ke jong pon thu bang ke alang li phan ke ning chi the tip pen se nilitum jong pon la pen che don sar lo komane inut si jong bong kalilo 26 ta constituency ta alang li phan che don pa make up pen si pini la bang so ar ko alang li phan pe kom tang lo lalo Yeah, good afternoon. Thank you, media people, those who are present here. This afternoon, we had a very important meeting that is regarding the joint extended meeting of the APHLC Jai Kathar party, that is the tribal party. Now, recently, we have some posts vacant, which was created by Rita Kramsapi herself. So we are gladly had a meeting, and we also nominated some of the members, new members, and our president will do the final post. Yeah, appoint the final post. And recently, people should not think that we are, unhappy with what has happened just few weeks back. Rita Kramsapi and Kong Rongpi from the APHLC, Taekwondo Amikhan party for defect at their own interest. We are happy. Amikhan logote poson noha manu joldi olai jabi biya nohoy. Aru Taekwondo laga first mission do already failed. They have Amikhan ke bishi discriminate kurishe, Amikhan ke bishi insult speak kurishe, but we are not going to counter them. In fact, public jani ase kundu right kundu wrong. Aru APHLC Amikhan monde dugnai, we are more stronger now. Amikhan bishi strong hoise, and tribal unity do aru stronger hoise. We want to unite all the 6 sisters, 7 sisters northeast laga tribe sob miligina Amikhan Jai Kathar laga party de hai Amikhan strengthen kuri bole ase. Prang se kero pipa prang lo media klembang fuduan pan sekame nalihin pen karbiang lo ngarada tuma pan ithan ji la pen ke kachuni rikang tung lam pek la puson lo aprang se kini le kero si pikang tung ilitum ke dantang women wings along secretary in charge ituma ke happy Rita Kramsapi pan selang pan e point lo setame ilitum radatum alang li pan ning ka chi thiateng pen alang li bang ke to bareng bengan na utikang bu basong no setame nitum APHLC phan ke kroya ra tum ke nitum ke akhi chiro re
rada tuman ga phi chiro re ko di la bang son ning ke the pena posi piniar ni bangke 26 constituency dum ni tum vimena tum an ni tum chingrum pensi alang ni tum akar I la pen ke alang tum aning nang ga chi the pena pon ni phan arpu bangke nang jong lo lasi nilihin pen kachuning rikang tung ba nili ke claim kang tung nili akar I alam thike la puson lo pini karbiang long east la pen west di mahasaw long setame nili tum thek an un anaja kong pen pini karbiang long rather phan itu phan ki japon itu maman ki do sarjai kathar akachi songalong bang nili tum women wing sahin pesita nili tum arjap thipji la pen nili tum un an pen nili tum kachi songalong nili tum claim dunji la pen tum ji song dunji pusi nili tum kachi thik do la pen la hello nili tum ke mangke BJP women wing tumon SDC Congress women wing tum tanah tum FSLC women wing tum kuan andeng sedang tum sedang long pali tum non nili tum langam lo pulo tante BJP women wings konon ba Congress women wings konon nili tum thekam long le ma nali tum men thek long ma pu nani amhila pu do ta hai sta melong le tum through media long pu sta me thek long le las nili tum bang ke ahok pet rat de phan akachi song phan he dio la so phan nili tum ke karjap thi oposi nili tum alang tumang dengani tum pali damji ni tum alang tum le ka challenge tum jikali nili tum ke nili tum ke mang nili tum akar I bang ke nili tum ke rongarat ba pini karbia khe tum inglong khe tum khang kang thor je phan si nili tum ke un an pen ni tum bor iji